زبان کارزاری نقل همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت پیشروانگ تشبسکار و فتح و فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت راهنمای ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алейкум бинандагони гиромӣ. нашри барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. 3 апрел дар қасри миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳурии татористони федератсияи русия рустам минихановро ба ҳузур пазируфтанд. дар вохӯри вазъи кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои тоҷикистону татористон баррасӣ гардид. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз афзалиятҳои ҳамкорӣ дар сатҳи минтақаи тоҷикистону русия ёдовар шуда бо қаноатмандӣ иброз доштанд ки робитаҳо бо ҷумҳурии татористон ба марҳилаи фаъол ворид мегардад. ҳамкорӣ дар соҳаҳои саноат, энергетика, мошинсозӣ, логистикаву нақлиёт, сохтмон ва кишоварзӣ аз самтҳои ояндадори муносибатҳо номида шуд. имконияти ташкили корхонаҳои муштарак оид ба коркарди ашёи хом то ба маҳсулоти тайёр аз ҷумла ришта аз абрешин ва пашм, навъҳои гуногуни мато, либоси махсуси корӣ ва мебел муҳокима шуд. дар ин робита таъкид гардид ки ҳарду ҷониб ба таҳкими ҳамкорӣ барои таъсиси корхонаҳои насоҷӣ манфиат доранд. дурнамои ҳамкорӣ дар бахши дорусозӣ ва ба роҳ мондани истеҳсоли якҷояи маҳсулоти тиббӣ низ таъкид гардид. густариши робитаҳои фарҳангӣ, гуманитарӣ ва сайёҳӣ ҳам аз мавзӯъҳои муҳими мулоқот буд. афзон намудани шумораи квотаҳои таҳсилотӣ барои шаҳрвандони тоҷикистон зарур дониста шуд. ҳамчунин оид ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ табодули афкор сурат гирифт. раиси ҷумҳурии татористони федератсияи русия рустам миниханов пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон андешаҳояшро ба намояндагони воситаҳои ахбори омма чунин баён намуд. Состоялся очень теплая встреча с уважаемым президентом Республики Таджикистан Эмомали Шариповичем. Обсудили вопросы в рамках российско-таджикских отношений. Как вы знаете, господин президент посетил Российскую Федерацию, провел большие переговоры. И, конечно, в рамках отношений наших лидеров, наших государств, субъекты, вот Республика Татарстан тоже активно будет развивать отношения в том числе не только с руководством, но и с субъектами. У нас намечен визит один из субъектов, где мы проведем презентацию нашей республики, посетим ряд предприятий. И я считаю, что это прекрасная возможность для расширения наших контактов. И, конечно же, я не могу не отметить, что в прошлом году уважаемый президент Таджикистана имел возможность посетить нас 2 раза. Это было в рамках игр будущего, ну и, конечно, саммит БРИКС, который прошел в Казани. Мы были безмерно рады принимать такого уважаемого гостя. Ну и в целом наши отношения идут не только в сферах торгово-экономических, а вот серьезный блок культурный, серьезный блок образовательный. Более 900 студентов из Таджикистана учатся в вузах республики. Очень серьезная поддержка экономики Татарстана – это лица из Таджикистана, которые работают на наших предприятиях. И, конечно же, мы благодарны
национального объединения таджиков Республики Татарстан за ту активную позицию, которую занимает это объединение. Мы целиком полностью поддерживаем, оказываем содействие и проводим много совместных мероприятий. таҳкими муносибатҳои гуногунҷанбаи тоҷикистон дар заминаи сиёсати хориҷӣ бо барор. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар ҳамоиши сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ Иттиҳоди Аврупо вориди шаҳри Самарқанди ҷумҳурии Узбекистон шуданд. 3 апрел президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар ҳамоиши сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ иттиҳоди Аврупо вориди шаҳри Самарқанди ҷумҳурии Узбекистон шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Самарқанд сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сарвазири ҷумҳурии Узбекистон Абдулло Орипов ва дигар намояндагони воломақоми ҷумҳурии Узбекистон истиқбол гирифтанд. дар ҳошияи ҳамоиши Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо мулоқоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Шӯрои Иттиҳоди Аврупо Антонио Кошта баргузор гардид. ҷонибҳо оид ба аҳамияти созишномаи тавсияёфтаи шарикию ҳамкории Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо ки мувофиқсозиаш ба марҳилаи ниҳоӣ расидааст табодули афкор намуданд. 3 апрел дар шаҳри Самарқанд дар ҳошияи ҳамоиши Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Шӯрои Иттиҳоди Аврупо Антонио Кошта мулоқот намуданд. дар вохӯри масоили ҳамкории Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо баррасӣ гардид. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки мо Иттиҳоди Аврупоро аз ҷумлаи шарикони муҳими худ дар арсаи байналмилалӣ медонем. Антонио Кошта аҳамияти ҳалли масъалаҳои марзӣ миёни Тоҷикистон ва Қирғизистону Узбекистонро таъкид намуда, сарвари давлат ва мардуми Тоҷикистонро бо ин рӯйдоди таърихӣ табрик гуфтанд. ҷонибҳо оид ба аҳамияти созишномаи тавсияёфтаи шарикию ҳамкории Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо ки мувофиқатсозиаш ба марҳилаи ниҳоӣ расидааст табодули афкор намуданд. истифодаи захираҳои азими табиӣ, гидроэнергетикӣ, ашёи хоми муҳим, зарфиятҳои кишоварзӣ, иқтидори саноатӣ ва транзитии Тоҷикистон барои рушди тиҷорат бо Иттиҳоди Аврупо судбахш арзёбӣ гардид. ҳамкории дуҷониб дар раванди ислоҳот, рушди соҳаи энергетика, таҷдид ва сохтмони иншооти гидроэнергетикӣ намунаи шарикии босубот номида шуд. гуфта шуд ки Тоҷикистон ба ҷалби сармоя ва технологияҳои аврупоӣ дар татбиқи лоиҳаҳои соҳаи энергетика аз ҷумла бунёди нерӯгоҳи оби Роғун ва таҷдиди нерӯгоҳи Норак манфиатдор аст. таъкид шуд ки Тоҷикистон дар ҷодаи пешбурди сиёсати иқтисоди сабз бо Иттиҳоди Аврупо ҳамназар аст. дар ин зимн стратегияи рушди иқтисоди сабзи Тоҷикистон ва масъалаи тавлид ва содироти энергияи сабз муҳокима гардид. оид ба рушду густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, маориф, тавсияи барномаҳои бурсиявӣ ва дастгирии минбаъдаи таҳсилоти касбӣ табодули афкор сурат гирифт. зарурати идомаи ҳамкории Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо дар чаҳорчӯби барномаҳои Бомка ва Кадап таъкид гардид. ҳамчунин оид ба афзоиши офатҳои муҳити зистӣ ва паёмадҳои фалокатбори тағйирёбии иқлим дар ҷаҳон ва татбиқи ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон барои ҳалли ин мушкилот гуфтагӯи судманд сурат гирифт. рушди ҳамкорӣ дар самти рақамикунонӣ, гузариш ба ҳукумати электронӣ, рушди зеҳни сунъӣ ва дигар масъалаҳои муҳим зимни мулоқоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти комиссияи Иттиҳоди Аврупо хонум Урсула фон дер Ляйен дар шаҳри Самарқанд мавриди таҳлилу баррасии ҳамаҷониба қарор гирифтанд. гузориш дар ин хусус. 3 апрел дар шаҳри Самарқанд дар ҳошияи ҳамоиши Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти комиссияи Иттиҳоди Аврупо хонум Урсула фон дер Ляйен мулоқот намуданд. дар вохӯри масъалаҳои ҳамкории Тоҷикистону Иттиҳоди Аврупо баррасӣ гардид. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки Тоҷикистон аз ташаббуси ба сатҳи стратегӣ баровардани муносибатҳо
ҷонибдорӣ менамояд. ба тавсеяи робитаҳои иқтисодӣ ва тиҷоратӣ, ҷалби сармоя ва технологияҳои нави аврупоӣ ба иқтисоди Тоҷикистон таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. Масъалаҳои ба имзо расондани созишномаи тавсеяёфтаи шарикӣ ва ҳамкорӣ миёни Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо, ҳамчунин роҳҳои татбиқи харитаи роҳ оид ба амиқсозии равобити байни минтақавӣ аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. таъкид гардид, ки Тоҷикистон барои иштирок дар лоиҳаи алоқаи моҳворавии Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи Марказӣ омода аст. рушди ҳамкорӣ дар самти рақамикунонӣ, гузариш ба ҳукумати электронӣ ва рушди зеҳни сунъӣ муҳим дониста шуд. аҳамияти стратегияи Иттиҳоди Аврупо барои кишварҳои Осиёи Марказӣ, ташаббуси нави дарвозаи глобалӣ ва барномаҳои бисёрсолаи индикативӣ таъкид гардид. дар робита ба ҳалли мушкилоти глобалӣ изҳори бовар карда шуд, ки Иттиҳоди Аврупо дар конфронси байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо моҳи майи соли равон дар шаҳри Душанбе дар сатҳи муносиб иштирок хоҳад кард. ҳамкории устувори ҷумҳурии Тоҷикистон бо Бонки Аврупоӣ таҷдид ва рушд, барраси масоили тақвияти ҳамкориҳои минбаъда ва татбиқи лоиҳаҳо дар самтҳои таҳкими низоми молиявӣ, рушди бахши хусусӣ ва соҳаҳои нақлиёту энергетика дар мулоқоти Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Президенти Бонки Аврупоӣ таҷдид ва рушд хонум Одил Рено Басо дар шаҳри Самарқанд. гузориш дар ин хусус. дар шаҳри Самарқанд Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин бо Президенти Бонки Аврупоӣ таҷдид ва рушд хонум Одил Рено Басо мулоқот намуданд. тавре таъкид гардид, дар давраи ҳамкорӣ аз ҷониби Бонки Аврупоӣ таҷдид ва рушд дар Тоҷикистон 184 лоиҳа мавриди татбиқ қарор гирифтааст, ки маблағи умумии онҳо ба беш аз $1 миллиард мерасад. ин лоиҳаҳо асосан дар самтҳои таҳкими низоми молиявӣ, рушди бахши хусусӣ ва соҳаҳои нақлиёту энергетика татбиқ мегарданд. лоиҳаҳои марбут ба таъмини аҳолӣ бо об ва баландбардоштани сатҳи хизматрасонии коммуналӣ аз бахшҳои дигари ҳамкории Тоҷикистон бо Бонки Аврупоӣ таҷдид ва рушд арзёбӣ гардида, алоқамандии Тоҷикистон ба рушди ҳамкорӣ таъкид шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сатҳи ҳамкорӣ бо бонкро баланд арзёбӣ намуда изҳор доштанд, ки татбиқи лоиҳаҳои муштарак бо назардошти таъсири манфии омилҳои беруна ба иқтисодиёти Тоҷикистон дар шароити кунунӣ басо муҳим мебошад. зарурати густариши ҳамкорӣ барои идомаи ислоҳоти иқтисодӣ ва тобовар намудани иқтисодиёти Тоҷикистон ба хатарҳои имрӯза ва ҷалби маблағҳои грантӣ ва имтиёзноки шарикони рушд таъкид гардид. изҳори боварӣ карда шуд, ки ҳамкории Тоҷикистон бо Бонки Аврупоӣ таҷдид ва рушд дар татбиқи лоиҳаҳои афзалиятнок дар доираи рӯзномаи сабз минбаъд тақвият меёбад. 3 апрел дар шаҳри Самарқанд дар ҳошияи ҳамоиши Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев мулоқот намуданд. 3 апрел дар шаҳри Самарқанд дар ҳошияи ҳамоиши Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев мулоқот намуданд. дар вохӯри вазъ ва дурнамои муносибатҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон инчунин масъалаҳои мубрами байналмилалӣ ва минтақавӣ баррасӣ шуд. Президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз суръати рушди ҳамкорӣ аз ҷумла дар бахшҳои иқтисодию тиҷоратӣ ва фарҳангию гуманитарӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд. Шавкат Мирзиёев бори дигар аз таассуроташон аз чорабиниҳои чанде пеш дар шаҳри Хуҷанд баргузор шуда ёдовар гардида ба ҷараён ва натиҷаҳои онҳо баҳои баланд доданд. аз имзои аҳднома миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бораи муносибатҳои ҳампаймонӣ изҳори қаноатмандӣ карда шуда ва бори дигар аҳамияти он дар рушди ҳамкории байнидавлатӣ таъкид гардид. ба масоили густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои гуногуни саноат, татбиқи имконоти содиротиву сармоягузорӣ ва вусъати робитаҳои байни минтақаҳо таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. ҳамчунин оид ба дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак гуфтугӯи судманд сурат гирифт. фармони Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи даъвати иҷлосияи якуми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум мутобиқи моддаи 52 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад. иҷлосияи якуми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум 11 апрели соли 2025 соати 10 дар шаҳри Душанбе даъват карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 3 апрели соли 2025.
фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъйин намудани аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум. мутобиқи моддаҳои 49 ва 70 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. шахсони зерин аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум таъйин карда шаванд. ватанзода маҳмадалӣ маҳмадулло ҳуқуқшинос, раҷабзода ҳусния ҳукуматшо раиси ноҳияи мурғоби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, абдураззоқзода гулнисо тавалдӣ мудири муассисаи томактабии рақами 2 ноҳияи Лахш, низом қосим пури ҷаҳонгир раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, восифҷонзода рухшона восифҷон директори муассисаи давлатии буҷетии таҳсилоти миёнаи умумии Россия Тоҷикистон, мактаби миёнаи умумӣ бо омӯзиши амиқи фанҳои алоҳида дар шаҳри Кӯлоб ба номи Ушинский, нодири Шаҳло Ҷамолиддин директори муассисаи таълимии давлатии литсеи рақами 1 шаҳри Исфараи вилояти Соғ. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 3 апрели соли 2025. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ роҳбари намояндагии бонки осиёи рушд дар ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби Ко Сакаматорро ба ҳузур пазируфтанд. дар ибтидо муҳтарам Рустами Эмомалӣ Ко Сакаматорро ба муносибати таъин шуданашон ба вазифаи роҳбари намояндагии бонки осиёи рушд дар тоҷикистон табрик гуфта, дар фаъолияти пурмаҳсулашон дар роҳи таҳкиму густариши ҳамкориҳо байни бонки осиёи рушд ва ҷумҳурии тоҷикистон барору комёбиҳо орзу намуданд. дар ҷараёни мулоқот ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкориҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо ин созмони бонуфузи молиявӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба ҳамкориҳои дуҷониба оид ба рушди соҳаи нақлиёту энергетика, обтаъмикунӣ ва корес, иқтисоди сабз, инчунин рақамикунонии онҳо табодули афкор намуданд. дар мулоқот дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн баррасӣ гардид. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ сафири фавқулода ва мухтори шоҳигарии Арабистони Саудӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон Валид ибни Абдураҳмон ар-Ришайдонро ба ҳузур пазируфтанд. ҷонибҳо аз сатҳи имрӯзаи муносибатҳо байни Тоҷикистону Арабистони Саудӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд. зикр карда шуд ки дар натиҷаи муколамаи сиёсии сатҳи олии ду кишвар муносибатҳои судманд мунтазам рушд ёфта, заминаи ҳуқуқии робитаҳои ду кишвари бо ҳам дӯст таҳким меёбанд. зимни мулоқот ҷонибҳо вазъи ҳамкориҳо дар соҳаҳои сиёсиву иқтисодӣ, тиҷорату сармоягузорӣ ва фарҳангӣ, аз ҷумла афзоиши ҳаҷми мубодилаи мол, тавсеяи сохтори тиҷорати мутақобила ва ҷалби бештари сармоягузорони Арабистони Саудиро ба соҳаҳои мухталифи иқтисоди Тоҷикистонро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар мулоқот ҳамчунин атрофи дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ мубодилаи афкор сурат гирифт. ҳамчунин раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе президенти ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо ноиби аввали президенти ассотсиатсияи кумитаҳои миллии олимпӣ президенти кумитаи олимпии давлати Қатар ҷаноби Ҷоан бин Ҳаммад Оли Сонӣ мулоқот анҷом доданд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ меҳмони олиқадро ба ҷумҳурии тоҷикистон хайрмақдам гуфта, пешбурди муносибатҳои дӯстона ва ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо давлати Қатарро дар сиёсати хориҷии Тоҷикистон аз самтҳои афзалиятнок таъкид намуданд. дар ҷараёни мулоқот раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мизбонии бо муваффақонаи Қатарро дар мусобиқаи муҳими байналмилалии варзишӣ ҷоми Осиё оид ба футбол табрик намуданд. қайд гардид ки дар воқеъ варзиш воситаи муассири беҳдошти тарғиби тарзи ҳаёти солим барои инсоният махсусан ҷавонон ба шумор меравад ва боиси ифтихору хушҳолист ки маҳз бо дастгириҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи варзиш бахсус навъҳои варзиши олимпӣ дар кишвари мо дар марҳилаи рушд қарор дорад. муҳтарам Рустами Эмомалӣ нақши ассотсиатсияи кумитаҳои миллии олимпӣ ва шӯрои олимпии Осиёро дар иштироки фаъоли варзишгарони тоҷик дар бозиҳои олимпии ҷаҳон ва минтақа муҳим арзёбӣ карда, пешниҳод намуданд ки варзиши гӯштингирӣ дар марҳилаи аввал ба бозиҳои олимпии Осиё ва дар марҳилаи дуюм ба бозиҳои олимпии ҷаҳонӣ ворид карда шавад. изҳори бовар карда шуд ки ассотсиатсияи кумитаҳои миллии олимпӣ ва шӯрои олимпии Осиё
تکلیف این جانب را در مهلت‌های نزدیک جانبداری می‌نمایند. در فرجام جانب‌ها آید به دیگر مسائل مهم ساحه ابراز اندیشه نمودند. نیمه دوم امروز رئیس جمهوری تاتاریستان فدراسیای روسیه رستم مینیخانوف با سفر کاری به ولایت سوق تشریف آوردند. در فرودگاه بین المللی خوجند مهمان عالی قدر و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوق استقبال گرفتند. در دایره این سفر در شهر گلستان ملاقات رسمی دو جانبه و جلسه وسیع هیئت‌های ولایت سوق جمهوری تاجیکستان و جمهوری تاتاریستان برگزار گردید. تاکید شد که با سیاست خردمندانه سران دولت‌ها پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون و پرزیدنت فدراسیای روسیه محترم ولادیمیر پوتین مناسبت‌های بین منطقوی بین دو کشور در حال توسعه قرار داشته مبادله مال و محصولات افزایش یافته ایستاده است. ضمن ملاقات جانب‌ها از سطح کنونی همکاری‌های اقتصادی و تجارتی اظهار قناعتمندی نموده آمادگی خود را برای باز هم تحکیم بخشیدن همکاری‌ها در ساحه‌های صنعت، انرژتیک، ساختمان، نقلیات، کشاورزی، معارف و دیگر بخش‌های افضلیت‌ناک تاکید کردند. امروز همچنین در شهر گلستان ولایت سوق با اشتراک دایره‌های تجارتی دو جانب تحت عنوان تاجیکستان تاتاریستان فورم اقتصادی و تجارتی برگزار گردید. در فورم دایره‌های تجارتی هر دو جانب راه‌های تقویت همکاری و تطبیق لایحه‌های نو را در سمت و ساحه‌های گوناگون بررسی نمودند. در ادامه سفر رئیس جمهوری تاتاریستان فدراسیای روسیه رستم مینیخانوف و هیئت همراهانش از قصر مدنیت ارباب و مجمع تاریخی و فرهنگی قلعه خوجند بازدید به عمل آوردند. همزمان دایره‌های تجارتی و اقتصادی جمهوری تاتاریستان با فعالیت یک قطار کارخانه‌های صنعتی ولایت سوق شناس گردیده جهت به راه ماندن همکاری‌ها از جمله تأسیس کارخانه‌های مشترک با صاحبکاران و راهبران شرکت‌های ولایت ملاقات انجام دادند. ادامه اخبار давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо дастгирии ҳамаҷонибаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон инфрасохтори артиши миллӣ мукаммал гардида он ба як нерӯи пурқудрат ва кафили амнияту оромии мамлакат табдил ёфтааст. ҳамин аст ки ҷавонон бо ифтихороти хоса ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шомил гардида хизмати ҳарбиро бо садоқату матиниродагӣ адо менамояд. даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи даъватшаванда дар ноҳияи шамсиддин шоҳини вилоят хатлон бо иштироки навазкарону волидайни онҳо собиқадорону дигар ҷавонон баргузор гардид. баромадкунандагон иброз доштанд ки барои ҳар як давлати соҳибистиқлол хоса халқу миллатҳое ки ҳифзи якпорчагии кишвар таҳкими субот ва ваҳдату якдилӣ ҷавҳари аслии ҳастии онро ташкил медиҳад хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ қарзи асосии шаҳрвандии ҳар як сокини он ба ҳисоб меравад. вазъияти мураккаби ҷаҳони имрӯз аз ҳар фарди бедордил хосатан ҷавонони бонангу номус тақозо менамояд ки дар самти ҳимояи истиқлоли давлатӣ ва марзу буми ватани худ аз ҳарвақта дида масъулияти бештаре эҳсос намоянд. имрӯзҳо дар доираи сиёсати ободкоронаю сулҳҷӯёнаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон фаъолияти рӯзмарраи хизматчиёни ҳарбӣ дар қисмҳои низомӣ шароити зарурии маишию моддӣ муҳайё карда шуда дар кулли воҳидҳои низомӣ афсарони касбӣ бо таҷриба ҷиҳати баланд бардоштани малакаи ҳарбиву ҷисмонии ҷавонон тарбияи онҳо дар рӯҳияи ватандӯстӣ садоқат ба марзу бум фаъолияти босамар намуда истоданд. маҳз ҳамин гуна ғамхориҳои давлату ҳукумати мамлакат аст ки имрӯзҳо ҷавонони шуҷои ватани мо баҳри адои қарзи шаҳрвандии хеш бо дарки масъулият ва ифтихор аз ватану ватандорӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон пайваст шуда даъвати ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ ба як маъракаи муҳими сиёсии кишвар табдил ёфтааст. ин сол ҳам дар ноҳияи шамсиддин шоҳин чун солҳои пешин дар рӯзи якуми даъватӣ нақшаи даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ба пуррагӣ яъне 100% иҷро гардид ки аз номусу нанги баланд ғуруру ифтихор меҳанпарастӣ ва худшиносии ин ҷавонон дарак медиҳад. мо хушҳол аз он ҳастем ки фарзанди мо имрӯз бар артиши миллӣ ба сари баланд ба хизмат меравад. мо ҳамавақт мехоҳем ки мисол фарзандои мо ҳамавақт ба артиши миллӣ биё ки ба хизмати тоҷикистон ҳамавақт тайёр бошанд. мо аз падару модарон ки фарзандони худро ба артиши миллӣ
مثل سفربر کنند، مثل مرزبون دولتی خودمان نگهبان باشند. در دولت تنج آسوده زندگی و سر بریم. مقصد و افتخار فرزندایی که امروز در ارتش هستند بسیار سربلندیم. شکرانه میکنیم که ما در دولت تنج آسوده زندگی داریم. باید گفت که جوانان این منطقه سرحدی ماهیت سرحد و محافظت وطن را خوب درک میکنند و برای دفاع آن همیشه آماده‌اند، زیرا اصالت و خودشناسی ملی بیشک از دوست داشتن مادر وطن جان فدا بودن در راه استقلال و ارزش‌های عمومی ملی منشأ میگیرد. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح مملکت گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان درباره دعوت نوبتی جوانان سال تولد 1998 تا 2007 بهر خدمت در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان را جوانان سن دعوتی از ناحیه مسجح با امر دل و وجدان پذیرفته آمادگی خویش را بهر ادای قرض فرزندی رسالت شهروندی ابراز داشتند. با مناسبت روز دعوت شونده در صحن قصر فرهنگ ناحیه جمع آمد دایر گردید خدمت وطن مادر، حفظ خاک پاک وطن، دستاوردهای استقلالیت، ننگ و ناموس و شرف فرزندی و صداقت و متانت و شجاعت از آن دلالت می‌دهد که جوانان سربلند کشور به این وطن محبوب محبت خاصه دارند و حمایت مرز و بوم آن را از زمره مقصدهای اساسی خود می‌دانند. گفته شد که حفظ آب و خاک میهن و ارزش‌های آن وظیفه و رسالت همگان به حساب می‌رود و در روزهای اول سفربرنامه‌ای جوانان سن دعوتی شماره زیاد جوانان آمادگی خویش را بهر اجرای رسالت فرزندی ابراز نمودند. خدمتگزار دانشگاه اسلوانی روسیه و تاجیکستان میباشم و صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان عریضه پیشنهاد نموده. من شاد از آن هستم که مرا همچون شهروند لایق دانسته به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان قبول نمودند. ساکنان ناحیه مسجح پدر و مادران در رفت گسیل جوانان به خدمت حربی ضمن بیان اندیشه‌ها ابراز داشتند که فرزندان آنها در صف قوه‌های مسلح مملکت در برابر اجرای رسالت فرزندی از مکتب شجاعت و مردانگی گذشته درس جوانمردی می‌آموزند و امروز هر عائله والدین از تصمیم فرزند خود و لایق دانستن به خدمت در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان افتخار می‌نماید. بعد ختم لیسه کسبی کشاورزی ما سفربر کرده شدیم به خدمت حربی. من گفتنیم که هر یک شهروندی که به سن سال 18 میرسد باید به خدمت حربی هم فرض است هم خرج است خدمت حربی خود را صادق صافدلانه اجرا نماید. با تمنیات نیک و اجرای برنامه پرشکوه فرهنگی امروز گروه کلان جوانان از ناحیه مسجح و صف قوه‌های مسلح مملکت گسیل کرده شدند. قوه‌های مسلح کفیل امنیت و یکپارچگی دولت صاحب استقلال تاجیکستان بوده، خدمتچیان حربی جزو تام‌های نظامی در حفظ مرز و بوم وطن، تامین امنیت دولت و زندگی آسوده ساکنان کشور سهم بزرگ دارند. ناحیه تاجیک‌آباد در روز اول دعوت شونده نقشه خدمت به صف قوه‌های مسلح را با سربلندانه اجرا نمود. در رفت چاره‌بینی که در بینای قصر فرهنگ ناحیه دایر گردید گفته شد که برای هر یک جوان با سر بلند باید خدمت مادر وطن را انجام داده، آب و تاب یافته، خویشتن شناس و وطن دوست گردد. قوه‌های مسلح در هر دور و زمان برای هر یک دولت صاحب استقلال کفیل بی‌خطری و تامین کننده حیات آسایشته مردم به حساب می رود. در دوران صاحب استقلالی به دوش خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح وظیفه‌های گذاشته شدند که تقدیر ملت و دولت، استقلالیت و صاحب اختیاری وطن، صلح و آرامی و ثبات سیاسی مملکت از حل آنها وابستگی می باشد. افسران و سربازان دلیر و شجاع از عهده اجرای این رسالت بسا پرمسئولیت با سر بلند برآمده، همچنین جوانان که نو به صف قوه‌های مسلح مملکت می‌پیوندند با اراده قوی و دعای نیک پدر و مادران در حفظ سرزمین صادقانه کمر همت بستند. جوانان با کمال افتخار و ننگ و ناموس وطنداری باید آماده خدمت باشند و درک کنند که حمایت مرز و بوم وطن قرض فرزندی و مایه افتخار هر یک جوانمرد میباشد. برای بالیدروهی نو دعوت شوندگان، هنرمندان قصر فرهنگ ناحیه سرودهای دلنشین وطن را سراییده دل نواسکران را شاد گردانیدند. در ناحیه لخش نیز برای دعوت نو بهاری با اشتراک پدر و مادران و نو دعوت شوندگان جوان شجاع دیار چاره‌بینی با شکوه برگزار گردید. در قسم تنتنوی چاره‌بینی ذکر شد که با شکرگزاری از استقلال و آرامی کشور سال از سال صف جوانان غیور و وطن دوست ناحیه برای اجرای قرض فرزندی و صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل می‌شوند.
افزوده ایستاده است. حاضر شدن جوانان از دهات گوناگون به کمیساریات‌های حربی از حیث بلند مسئولیت شناسی آنها شهادت می‌دهد. امروز جوانان وطندوست و وطنپرور متین و قوی اراده و دلیر و شجاع در همه ساحه‌های اقتصاد ملی و حیات جامعه غیرتمندانه فعالیت نموده در پیشرفت مملکت حصه مناسب می‌گذارند. برای آبادی و پیشرفت وطن صافدلانه خدمت نموده مرز و بوم سرزمین اجدادی و امنیت و آرامی دولت را صادقانه حفظ می‌نمایند. در پایان چاره‌بینی بهر فرح و خوشحالی دعوت شدگان و والدان آنها برنامه رنگین کنسرتی پیشکش جمع آمدگان گردانیده شد. یکی از رکن‌های مهمترین دولتداری این خدمت حربی میباشد، چونکه آن همچون سپر با اعتماد کفیل امنیت و آرامی جامعه بوده پایداری صلح و ثبات را در کشور تامین میکند. با تشبث به دستگیری‌های همیشگی سرفرمانده عالی قواهای مسلح پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تجدید و نوسازی انفراستراکچور قسم‌های حربی تامین گردیده برای سربازان و افسران قسم‌های نظامی شرایط امکانات خوب خدمتی فراهم آورده شده است. در ناحیه سنگوار چاره‌بینی دعوت خدمت حربی بهاری گذرانیده شد. ضمن برگزاری این چاره‌بینی گفته شد که افسران و سربازان در این مکتب دلیری در برابر ادای قرض شهروندی خود همچون خدمت به وطن اینچنین جسارت و زیرکی آموخته در نتیجه گزارش از سبق حربی جسماً و روحاً آب و تاب می‌یابند. با افتخار میتوان گفت که افسران و سربازان شجاع وطن جوانان متین و قوی اراده با اجرای رسالت شهروندی و وطن دوستانه خویش در آینده نیز بهر تأمین ثبات و آسایشتگی جامعه و حفظ ارزش‌های ملی سهم سزاوار می‌گذارند. مورد ذکر است که هر یک جوان را میباید به قدر مادر وطن، مقدسات ملی، استقلالیت، وحدت و یگانگی، ثبات و آزادی و رمزهای دولتی، اینچنین ارزش‌های والای فرهنگی و اخلاقی، زبان مادری و تاریخ و مدنیت خلق خود برسند. با مقصد پیشگیری از پهنشوی ملخ در ولایت خاتلون ستاد مبارزه مشترک بر ضد ملخ تأسیس داده شده. امروزها با جلب متخصصان ساحه و تکنیک و واسطه‌های یاری رسان در منطقه‌های معین کارهای بی‌ضررگردانی ادامه دارد. گزارش همکارانمان سمندر شویف و اسکندری سعید. این مرحله اول پیدایش و خروج ملخ در زمین‌های چراگاه و دامنه تلو تپه‌ها است. با تاکید متخصصان ساحت در این مرحله که سین یک ارزیابی کرده می شود، امکان است که با استفاده از زهر خیمیکات‌های لازمه خروج این حشرات ضرررسان سری وقت پیشگیری کرده شود. هم‌مسئله از آغاز فصل بهار در بعضی از منطقه‌های دامنکو و چراگاه‌ها پیدایش ملخ مراکشی به قید گرفته می شود. طبق اطلاع مسئولین ساحت در صورت سری وقت پیشگیری نکردن خروج ملخ، این حشرات زیان‌آور با مساحت زیادی مرزهای کورم و باغ و چراگاه‌ها پهن گردیده ضرر جدی خواهد رسانید. در اساس نقشه چاره‌بینی‌های ستاد مبارزه بر ضد ملخ، امروزها در شهر و ناحیه‌های ولایت خاتلون تدبیرهای پیشگیری از پهنشوی این حشرات ضرررسان روی دست گرفته شده است. طبق اطلاع مسئولین فیلیال مؤسسه دولتی اکسپدیسیا بر ضد ملخ، این حشرات بعد 5 مرحله افزایش به تخمگذاری شروع می‌کند. در صورت سری وقت پیشگیری نکردن پیدایش و خروج آن می‌تواند سال از سال مساحت پیدایش آن بیشتر گردد. عین حال ما در موضع خمیش اغلی جماعت دهات محور ناحیه 5 قرار داریم که در موضع مذکور ملخ مراکشی خروج نموده است. ملخ مراکشی در این موضع در سین اول افزایش قرار داشته. برای پیشگیری از پهنشوی این آفت طبیعی ما در عین حال از زهر خیمیکات فستک استفاده برده ایم. برای پیشگیری این آفت طبیعی از طرف مؤسسه دولتی اکسپدیسیای مبارزه بر ضد ملخ در ولایت خاتلون زهرداروهای ضروری، تکنیک‌های ضروری، سر و لباس مخصوص تامین کرده شده است. ضمن بازدید از دامنکوها و تل و پشته‌های موضع‌های پیدایش ملخ در ناحیه 5 معلوم گردید که امروزها خروج ملخ مراکشی در این منطقه الکی آغاز گردیده است. جهت پیشگیری آن و در مکان تخمگذاری نیست و نابود کردن این حشرات ضرررسان الکی مسئولان ساحه چاره‌های مشخص اندیشیده ایستادند.
тавре мутахассисони соҳа иброз медоранд ҷиҳати мубориза бар зидди малах ва безараргардонии он аз ҳоли ҳозир бояд чораҳои оҷилӣ андешид. Бинобар ин имрӯзҳо дар минтақаҳои хуруҷи малах тадбирҳои зарурӣ бо истифода аз усулҳои муосир идома дошта, мутахассисон дар якҷоягӣ бо гурӯҳҳои мубориза бар зидди малах ба тариқи механикию агротехникӣ бо истифода аз маҳлулҳои химиявӣ мавзеъҳои хуруҷи малахро коркард карда истоданд. Мавриди зикр аст ки имрӯзҳо чораҳои безараргардонӣ аз ин ҳашароти зараррасон ва пешгирӣ аз паҳншавии он дар ҳама ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи Панҷ ба роҳ монда шудааст. дар хоҷагиҳои чорвопарварии ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ ба масъалаи зиёд намудани саршумори чорва ва афзун кардани истеҳсоли маҳсулоти гӯштӣ таваҷҷӯҳи хос равона шудааст. хоҷагидорон бо истифода аз имконоти мавҷуда корро ба роҳ монда, тибқи тавсияи мутахассисон наслгирии чорворо ба роҳ мондаанд. гузориши Анваршоҳ Сайдализода дар ин хусус омода гардидааст. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ низ ба соҳаи чорводорӣ чун самти сердаромади соҳаи кишоварзӣ таваҷҷӯҳи хоса равона мегардад. имрӯз дар ҳудуди ноҳия маҷмӯан 82 хоҷагиҳои чорвопарвар фаъолият менамоянд ки дар онҳо навъҳои гуногуни ҳайвони калон ва хурд парвариш карда мешаванд. аз шумораи умумии чорвоҳое ки дар хоҷагиҳои чорвопарварии ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ парвариш меёбанд, танҳо 80 000 саршумори онро моли майда ташкил менамоянд. бо дар назардошти аҳамияти хосаи самти чорводорӣ бобати таъминоти аҳолӣ бо гӯшту шир, равған ва тухм, инчунин таъмини корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хом дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ навъҳои гуногуни ҳайвоноту паррандагон парвариш карда мешаванд. барои ба даст овардани манфиати бештари иқтисодӣ дар хоҷагиҳои чорвопарварии ноҳия ҳамасола саршумори чорвоҳо афзун мегардад ки ин бевосита аз заҳмати бесобиқаи хоҷагидорон шаҳодат медиҳад. аз рӯи маълумоти умрӣ дар ҳудуди ноҳия дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ 40250 сар ҳайвони шохдори калон, қариб 80 000 ҳайвони майда, 1200 сар асп, қариб 69 000 парранда ва 1960 сар оилаи замбури асар парвариш карда мешавад. хоҷагии чорвопарварии Шоҳқурбони Зардии ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ яке аз хоҷагиҳои пешқадам дар парвариши навъҳои зоти гӯсфанди ҳисорию маҳаллӣ ба шумор меравад. Қамбар Хидирназаров, сарчӯпони хоҷагии мазкур, фаъолияти чорвопарвариро ба зиёда аз 40 сол рабт дода, мегӯяд ин шуғл аз падараш боқӣ мондааст ва барои гузаронидани рӯзгор василаи хуби дарёфти манфиати иқтисодӣ мебошад. зиёда аз 40 сол аст ки дар чорводорӣ кори фаъолият мекунем. ин касбам касби падарӣ мебошад. чорворо аз зимистон сохт саломат толим бароварда айсас аз меш қариб 100 сари бара гирифтем. охирои моҳи майя баъд бо чорворо ба чарогоҳи тобистона баъд мебарем аз ноҳияи Шамсии Шоҳин. дар хоҷагии чорвопарварии Шоҳқурбони Зарди зиёда аз як моҳ боз инҷониб маъракаи наслгирӣ идома дошта, ин раванд нисбат ба солҳои қаблӣ хуб арзёбӣ мегардад. солиму бардам будани барраҳои имсола таваллудёфта бевосита нигоҳубини хуб ва заҳмати зиёди чорвопарваронро бозгоӣ менамояд. зимистони соли 2024-2025 хеле хуб омад ва мо тавонистем ки чорворо фарбию бардам аз замистон барорем. барои ба чорагоҳи тобистона бурдани чорвои хоҷагиҳои деҳқонӣ аз тарафи мутахассисони маркази таъминот бехатари устуховарӣ дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ тамоми чорабиниҳои байторӣ гузаронда шуда истодааст ва кӯшиш мекунем ки тамоми чорворо барои пешгирӣ кардани бемориҳои сирояткунанда ва ангалӣ сари вақт гузаронем. طبق اطلاع متخصصان مرکز تامینات بخطری اوزوقواری ناحیه میر سعید علی حمدانی برای نگاهوبین خوب سالم برآوردن چاروا از سردی‌های تیر ماه و زمستان و زیاد نمودن سرشمار چاروا در خواجگی‌های چارواپروری ناحیه همگونه تدبیرهای ضروری سری‌وقتی اندیشیده شده است. بعد اجرای پورای نقشه نسلگیری جهت امی نگاه داشتن از هر گونه ویروس‌ها امگذارانی نمودن گوسفندان در نظر داشته شده. سپس خواجگیداران چاروای خود را در چراگاه‌های تابستانه نگاهوبین می‌نمایند. عینی‌ها در خواجگی چارواپروری شاهقربان زردی واقع در ناحیه میر سعید علی حمدانی قرار داریم که در خواجگی مذکور نوع‌های گوناگون میش از جمله گوسفند حصاری و محلی پرورش کرده میشوند. امروز در این خواجگی معرکه نسلگیری با مرام ادامه دارد که خواجگیداران ثمره امساله خود را نسبت سالهای قبلی با آمدن باد و هوای مساعد خوب ارزیابی می‌نمایند. با اطلاع خود چارواپروران خواجگی در موسم امساله از هر 100 سر میش 95 سر بره به دست آوردند. اندرشو سیدعلیزاده سعی حمیدی شریف، ناحیه میر سعید علی حمدانی، اخبار.
ساکنان ناحیه شاه منصور با مقصد بیشتر استحصال کردن محصولات کشاورزی و برای 2 سال ذخیره نمودن مواد ضروری غذایی زمین‌های نزد حولگی خود را ثمرناک و عاقلانه استفاده می‌نمایند. گزارش ابراهیم نظرالله‌زاده. استفاده ثمرناک زمین‌های نزد حولگی باعث می‌گردد که تامینات اهالی با محصولات نیازی اول تامین گردیده، همزمان اهالی در تامین امنیت اوزوخواری مملکت سهم گذارند. در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه این تدبیر از جانب اهالی در سطح بلند براه مانده شده است. در محله چلمهراب ناحیه ساکنان از تجربه پیشقدم استفاده نموده هر یک قطعه زمین را طبق طلباتش استفاده می‌نمایند. عبدالمجید یادگارов از زمره آن نفران است که در ساحه کشاورزی تجربه خوب دارد و در قطعه نزد حولگی خود زراعت گوناگون کش نموده است و حاصل بلند را انتظار است. استحصال برجات محصولات کشاورزی که در زمینه استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین به وجود می‌آید در بهداشت روزگار ساکنان اهمیت مهم داشته امروز در هر عائله به یک عمل حتمی و معمولی تبدیل یافته است. در این قطعه زمین پومیدور، بادرینگ و سبزوات گوناگون پرورش می‌کنند. همچنین در نزد حوله گرمخانه‌ها موجود است که در آن پومیدور و بادرینگ پرورش کرده می‌شود. تجربه این خوجگیدار باعث دستگیری بوده دیگران را نیز می‌باید با استفاده ثمرناک زمین در تامین اهل عائله خود با مواد مورد نیاز اول سهم گذارند. در دیگر عائله‌ها نیز مشاهده شد که ساکنان زمین نزد حولگی خود را ثمرناک استفاده بردند. امروزها در ناحیه برای کشاورزان شرایط ضروری مهیا گردیده آنها دلخواه محصولات کشاورزی از لحاظ اقتصادی منفعت‌آور را کشت و پرورش می‌نمایند. تاکیدهای پیوسته و راهنماسازی رهبریت عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت عاقلانه استفاده بردن زمین امروز سرمشق کار کشاورزان مملکت از جمله دهقانان ناحیه شاه منصور قرار گرفته است. از روی توصیه متخصص عمل نمودن و رعایت کردن طلبات کشت و پرورش زراعت کشاورزی اساس سرحاصلی میباشد و این روند در تمام خوجگی‌های کشاورزی ناحیه شاه منصور در سطح ضروری به راه مانده شده است. дар ноҳияи ҷайҳун ҷиҳати рушди соҳаи кишоварзӣ таваҷҷӯҳи махсус равона гардида деҳқонон дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳм мегузоранд. дар баробари пурмаҳсул истифода гардидани заминҳои корам қидаҳои назди ҳавлигиро низ сокинон бо самару оқилона истифода менамоянд. шарҳи бештар дар таҳияи Самандар Шоев ва Искандари Саид. баробари майдонҳои васеи корам ҳамзамон қитъаҳои назди ҳавлигии сокинони ноҳияи ҷайҳун пурмаҳсул ва мақсаднок истифода мегардад. кенҷагул шерова як тан аз сокини ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳияи ҷайҳун ки замини назди ҳавлигиаш 20 сотиқро дар бар мегирад ҳаммасулат дар он зироату сабзавоти гуногунро кишту парвариш намуда ҳосили онро ҷамъоварӣ карда аз он ҳисоб зиндагии худро пеш мебарад. кенҷагул шерова барои таҷриба бори аввал дар гармхона кишти полезиро ба роҳ мондааст. нашъонамои хуби полезӣ гувоҳӣ аз он медиҳад ки нисбат ба заминҳои кушод дар шароити гармхона сабзиши дилхоҳ маҳсулот беҳтар мебошад. ин зани меҳнатдӯст тӯли чанд сол аст ки ба кишту кори зироату сабзавоти гуногун машғул гардида дар ин самт таҷрибаи бой андӯхтааст. қитъаи назди ҳавлигии ӯ имрӯзҳо побанди сабзавоти гуногун ва кӯчатҳои помидору бодиринг, қаламфури ширину тез ва дигар анвои кишоварзӣ буда дар ин баробар атрофиёнро бо ниҳолони сабзавотҳои серталабот таъмин менамояд. зиндагии хонаводаи кенҷагулшерова маҳз аз обилаи дасти аҳли оила ба хусус худи ӯ пеш бурда мешавад. зеро ин бонуи меҳнатдӯст тамоми вақти холигии хешро дар кори хоҷагидорӣ сарф менамояд. سال می شود که زمین نزد حولگی خود را ثمرناک استفاده برده از آن حاصل خوب به دست میاریم. این سال ما در 4 گرمخانه از جمله کوچت پمیدور، بادرینگ، قلنفر، دیگه زراعت ها به راه ماندیم. بار اول است که ما در این گرمخانه خود کوچت تربوز را به راه ماندیم. مشاهده می شود که خوب نشأه‌نما یافته حاصل خوب هم میگیریم. مهنت این یک شرف است. مهنت کردن خوب است. در زمین مهنت کردی حاصل خوب به دست میگیری. زندگی خود را بهتر میگردانی. натиҷаи меҳнати дилгармонаи ин оилаи заҳматписанд дар баробари таъмини эҳтиёҷоти рӯзгори хеш бозорҳои гирду атрофро бо маҳсулоти тару тоза рангин менамояд. тавре мушоҳида кардем маданияти баланди истифодаи қитъаи назди ҳавлигӣ дар ин хонавода риоя гардида бо дидани он табъи касб болида мегардад.
қитъаи назди ҳавлигии Кенҷагул Шерова 20 сотиқро ташкил дода дар 16 садяки он гармхона бунёд ёфтааст ва дар боқимонда замин бошад ҳамасола картошка кишт менамояд. айни замон дар гармхонаҳои ӯ ниҳолони помидор, бодиринг, қаламфур, каду хуб нашунамо гирифта ҳамарӯза ба коркарду нигоҳубини он саргарм мебошад. таъкидҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар самти истифодаи замин ва захираи маҳсулот барои 2 сол сокинони ноҳияи Ҷайҳун сармашқи ҳаррӯзаи кори хеш қарор дода заминҳои корамро пурсамар истифода бурда сатҳи рӯзгорашонро аз ин ҳисоб сол аз сол беҳтару хубтар мегардонанд. Самандаршоев Искандари Саид, ноҳияи Ҷайҳун, Ахбор. маҳсулноки баланди боғҳои интенсивиро ба назар гирифта солҳои охир боғдорони мамлакат майдони ин гуна боғотро васеътар менамоянд. Зеро дар ҳолати риоя дурусти агротехникаи парвариш метавонанд манфиати хуби иқтисодӣ ба даст оранд. шарҳи ин матлаб дар таҳияи Гулчеҳраи Саттор. бо мақсади баландбардоштани маҳсулнокии боғу тогзор, гирифтани ҳосили фаровони мева ва таъмини сабади истеъмолӣ бо меваҳои шаҳрбори ватанӣ, кишоварзони хоҷагии фермерии Асадулло дар деҳоти Фахрободи ноҳияи Хуросон бо истифода аз рӯзҳои офтобии фасли баҳор ба коркарди байни қатори боғ, безараргардонии боғу тогзор аз ҳашароти зараррасон ва нест кардани алафҳои бегона машғуланд. айни замон дар хоҷагии фермерии Асадулло 800 гектар боғҳои мевадиҳанда мавҷуд аст ки аз ин 120 гектарашро боғҳои интенсивӣ ташкил медиҳад. хоҷагидорон кӯшиш менамоянд ки сол аз сол майдони боғҳои муосирро васеътар намуда дар истеҳсоли меваҳои аз лиҳози экологӣ тозаи ватанӣ саҳми бештар гузоранд. шароити табиии ин мавзеъ имкон медиҳад ки хоҷагидорон аз парвариш ва нигоҳубини боғҳои интенсивӣ ва маҳаллии себ ки дар маҷмӯъ 300 гектарро ташкил медиҳад ҳосили фаровон ба даст оранд. сарчашмаи зиндагии мардум аз замин аст. хоҷагидорони хоҷагии фермерии Асадулло дар заминҳо фаъолона меҳнат мекунанд ва ба ғанӣ гардонидани бозорҳои маҳаллӣ, бозорҳои ҷумҳурӣ саҳми беандозаи худро доранд. имрӯзҳо дар ҳудуди ҷамоатиёти Фахробод корҳои саҳроӣ дар авҷ аст. мардум бо як дилгармӣ ба саҳро баромада барои тоза кардани байни қаторҳои дарахтон аз алафҳои бегонаву дигар корҳои саҳроӣ машғул карда истоданд. чуноне ки мегӯянд як рӯзи баҳор пур кунад амбор. барои саривақт нарм кардани бехи дарахтон дар хоҷагӣ тамоми техникаю қувваи қобили меҳнат сафарбар карда шудааст. бо мақсади оқилона истифода бурдани ҳар қитъа замин кишоварзони бо таҷриба байни қатори боғҳоро барои кишти полезӣ ва сабзавоту лӯбиёгиҳо омода месозанд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Фахробод зиёда аз 7000 занон кору зиндагӣ мекунанд. дар хоҷагии фермерии Асадулло зиёда аз 200 нафар занон имрӯзҳо ба корҳои саҳроӣ машғуланд. ҳам тобистон, ҳам зимистон, ҳам баҳор, ҳам тирамоҳ занон бонуони ҷамоатиёти Фахробод ҳамеша машғули кор ҳастанд. аз ҳамин коркарди байни қаторҳо сар карда ба чиниши меваю коркарди меваҳо барои фасли зимистон захира мекунанд. майдони ғалладонагиҳо дар хоҷагӣ 1266 гектарро дар бар мегирад ки зиёда аз 739 гектараш гандум, боқимонда ҷав ва дигар зироати равғанидиҳандаро ташкил медиҳад. бо маслиҳати боғдорони асил ва олимони соҳа хоҷагидорон мақсад доранд ки дар ояндаҳои наздик бо усули обмонии қатрагӣ бунёди боғҳои муосири меваашон ба содирот нигаронида шударо васеътар намоянд. зеро меваи ин мавзеи зебоманзар маззаю лаззати хос дошта дар бозор низ харидор меёбад. дар доираи тадбирҳои сабзгардонӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шинонидани ниҳоли дарахтони ҳамеша сабзу ороишӣ ва мевадиҳанда идома дорад. дар ноҳияи Шуғмон маъракаи ниҳолшинонӣ доир гардид ки дар он кормандони касбу кори гуногун фаъолона иштирок карда дар мавзеъҳои муайян беш аз 3000 бех ниҳоли дарахтони мевадиҳанда ва ороишӣ шинониданд. Моҳираи Тоҳир дар ин хусус гузориш медиҳад.
وابسته به سرسبزگردانی و پاکیزگی و سزاوار استقبال گرفتن از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در قلمرو شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان کارهای کبودیزارکنی و سازندگی وسعت یافته. ساکنان این منطقه با استفاده از اشرهای دستجمعانه همه روزه کبودیزارکنی را رونق بخشیده ایستادند. ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان یکی از ناحیه‌های کلانترین ولایت به حساب رفته. با استفاده از شرایط مساعد آب و هوا با برگزاری حشر دستجمعانه در دهه منیم معرکه نهال شنانی را انجام دادند. در معرکه کبودیزارکنی و نهال شنانی ریاست دانشگاه دولتی خوروغ به نام اکادمیک مویوشا نظرشویف، ریاست اگنتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان و کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شغنان و ساکنان ناحیه دستجمعانه شرکت ورزیده در بنیاد باغ سهمگذاری نمودند. در معرکه نوبتی نهالشنانی زیاده از 3000 نهال‌های میوه‌دهنده و آرایشی شنانده شدند که در وسیع نمودن میدان بازارها من بعد مساعدت خوب خواهد گذاشت. باید گفت که دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان در برابر پیشروی‌ها در ساحه‌های دیگر خواجگی‌داری برای رونق ساحه باغداری نیز امکانات مساعد فراهم آورد. سال‌های آخر میدان بازارها وسیع گردیده به برقرارسازی باغ‌های کهنه و وسعت نهالشنانی توجه ظاهر کرده می‌شود. باغ منیم سال گذشته در میدان 10 هکتار زمین بنیاد گردیده. نهال‌های زیادی میوه‌دهنده و آرایشی در اینجا شنانده شدند. امسال باشد این آنهنه نیک ادامه یافته علاوه 3000 نهال که نصفشان از دولت آلمان و قسم دیگر از ولایت سوخت که به اقلیم منطقه کوهی تاب‌آور میباشند دسترس گردیدند به طریق اشر شنانده شدند. همچنین از نهالخانه موضع دشت جماعت دهات به نام رستمبک یوسفبک و نویه اشکاشم تعداد نهال‌های درختان نادر نیز دسترسی این باغ گردانده شدند. تمام کارمندان دانشگاه دولتی شهر خوروغ به دستجمعانه به نهالشنانی آغاز کردند. نهال‌های زیادی را در این باغ شنانده ایستادند و خوشبختانه پارسال که نهال‌ها شنانیده شدند همه نهال‌ها در بهره هستند. باید گفت که کبودیزارکنی و سرسبزگردانی گوشه و کنار مملکت یکی از هدف‌های مهم کشور محسوب یافته. در پیام سالانه پیشوای معظم ملت به این اقدام نیک توجه زیاد روانه گردیده شده است. من بعد هر هفته این معرکه مهم با جلب کارمندان کارخانه‌ها، خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه و دیگر طبقه جامعه ادامه می‌یابد. نهالشنانی در دهه منیم ناحیه شغنان با رعایت اگرتکنیک باغداری انجام یافته. اصول آبیاری با طریق قطرگی با استفاده از دستگاه آبکشی و پنل‌های آفتابی راه اندازی شده است. تاجیکستان و ازبکستان دو کشوری به هم دوست و همسایه همکاری را در ساحه کشاورزی تقویت می‌بخشد. در زمینه روابط سودمند ماه اکتبر سال 2024 در فیلیال انستیتوت زراعتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوخت در میدان 13 هکتار کشت گندم سوپر الیت اختراعی انستیتوت علمی تحقیقاتی غله و لوبیاگی‌های وزارت کشاورزی جمهوری ازبکستان براه مانده شد. مقصد از عملی نمودن این تدبیر براه ماندن تبادل تجربه بین عالمان ساحه و تامین خوجگیداران با تخم‌های سرحاصل گندم ارزیابی می‌شود. تفصیلات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار و الیاس بوبوجان. تاجیکستان و ازبکستان عالمان ساحه کشاورزی در سمت استحصال غله تیرماهی و جاری کردن تکنولوژی اینتنسیوی پرورش گندم همکاری علمی تحقیقاتی را به راه مانده برای نائل شدن به دستاوردهای نظررس از دانش و ملکه همدیگر استفاده میبرند. در دایره روابط سودمند تصمیم کشت و پرورش گندم سوپر الیت اختراعی انستیتوت علمی تحقیقاتی غله و لوبیاگی‌های وزارت کشاورزی جمهوری ازبکستان در مساحت 13 هکتار زمین فیلیال انستیتوت زراعتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوخت عملی کرده شد. از این نشان دهنده 1.5 هکتار را قطعه نمایشی تشکیل داده عالمان هر دو کشور از ماه اکتبر سال 2024 روند نشأونمای زراعت را در شرایط آب و اقلیم منطقه همه‌جانبه مورد آموزش قرار دادند. این هم به آن خاطر است که در آینده خوجگی‌های کشاورزی ولایت سوخت با تخمی گندم سرحاصل تامین کرده شود.
инак бо гузашти бештар аз 6 моҳ олимони соҳа дар чорабинии рӯзи саҳро барои роҳбарону мутахассисони соҳаи кишоварзии шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд ки асосан ба истеҳсоли тухмии ғалла машғуланд, истифодаи технологияи пешқадамро дар парвариш ва истеҳсоли гандум амалан нишон доданд. олимон иброз доштанд ки айни замон нашъунамои ғаллаи тирамоҳӣ хуб буда дар давраи панҷазанӣ ва найчаронӣ қарор дорад. барои он ки аз тухми баландсифат истифода барем, мо бояд ҳатман ба агротехникаи парвариши он риоя кунем. бинобар ҳамин имрӯз олимон дар бораи нозукиҳои агротехникаи парвариши ғалла истода гузаштанд, хусусан пеш аз кишт додани нуриҳои азотию, нуриҳои калидору нурии фосфордор риоя намудан ба меъёрҳои додани нурии минералӣ, чунки мо агар ҳам фосфор, ҳам калий, ҳам азотро таносубаш риоя накунем, агар ҳосилнокӣ баланд кардан мумкин нест. барои рӯёнидани ҳосили баланди гандум истифода ва риоя кардани қоидаҳои агротехникӣ аҳамияти калон дорад. яке аз шартҳои асосии коштани тухмии хушсифату серҳосил ва ба касалиҳо тобовар ба ҳисоб меравад. бино ба таъкиди олимон, мувофиқ будани иқлими кишт, бо сифат гузаронидани шудгор, аз алафҳои бегона тоза кардани замин, додани обу ғизо, саривақт бурдани мубориза бар зидди ҳашароти зараррасон боиси фаровонҳосилӣ мегардад. мо такя ба илм мекунем, албатта бо тамоми олимоне ки дар ин соҳа кӯшиш доранд, ҷидду ҷаҳд доранд, бо онҳо ҳамкорӣ намуда бевосита бо иштироки онҳо, бо маслиҳати онҳо дар пешбурди зироаткорӣ саҳми худро мегузорем. дар қисмати назариявии ҳамоиш аз ҷониби олимон ба масъулони бахши кишоварзии шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд ва хоҷагиҳои тухмипарварӣ оид ба технологияи парвариши гандум дар заминҳои санглоқи вилояти суғд, селексияи зироати ғалладонагӣ вобаста ба тағйирёбии иқлим, роҳҳои мубориза бар зидди касалӣ ва зараррасонҳои ғалладонагӣ дастуру маслиҳатҳои муфид дода шуд. таъкид гардид ки ҳамкорӣ бо олимон барои рушди соҳаи кишоварзӣ, хусусан дар бахши ғаллакорӣ, заминаи мусоидро фароҳам меорад ва деҳқонон бо истифода аз маслиҳату машварати илман асоснок дар самти кишту парвариши зироат, хусусан истеҳсоли гандум ба дастовардҳои назаррас ноил мегарданд. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти суғд, ахбор. истифодаи самараноки обу замин ва зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба риояи қоидаҳои муосири агротехникаи замонавии кишту парвариш вобастагӣ дорад. дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Тоҷикобод парвариши ниҳолҳои ҳосилдеҳи себунок ва дигар намуди мева бо агротехникаи ҳозиразамон хуб ба роҳ монда шудааст ки боғпарварон ҳамасола ҳосили дилхоҳ ба бор меоранд. гузориши навбатӣ дар ин хусус аз ноҳияи Тоҷикобод омода шудааст. оғози баҳору кишту кори марди деҳқон аст, вале то ҳол дар заминҳои хоҷагиҳои ҷамоати деҳоти Ширинчашма барф ба назар мерасад. ба ин нигоҳ накарда деҳқонон бо корҳои саҳроӣ оғоз намуданд. боғдорӣ яке аз самтҳои сердаромади соҳаи кишоварзӣ ба шумор меравад. дар ноҳияи Тоҷикобод ин соҳа солтосол рушд менамояд. тадбири мазкур бо хотири пешгирӣ аз биёбоншавӣ ва шӯршавии заминҳои кишт анҷом дода шуда, дар самти аз худ кардани заминҳои бекорхобида ва серҳосил намудани онҳо мусоидат менамояд. инчунин дар даврони соҳибистиқлолии кишвар сокинони тамоми манотиқи мамлакат аз соҳаи боғдории самаранок истифода намуда дар ин самт ба худ таҷрибаи хубро ба даст оварданд. азму ирода ва заҳматҳои деҳқонону сокинони ноҳияи Тоҷикобод барои таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ ва баланд гардидани иқтисодиёти кишвар равона шудааст. айни ҳол ҳамаи кишоварзону сокинони ноҳия барои ҳосили фаровон ба даст овардан тадбирҳои ғизодиҳӣ, мубориза бар зидди касаливу ҳашароти зараррасон ва корҳои агротехникаи кишту парваришро анҷом дода барои гирифтани ҳосили баланд заминагузорӣ мекунанд. бахтовари Муҳриддин, Баҳриддини Исмониддин, Тоҷикобод, ахбор. бо мақсади ҳифзи муҳити зист ва амалиномаи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар боғи хоҷагии ёрирасони намунавии ҳифзи табиат дар шаҳри Панҷакин ниҳоли дарахтони гуногун шиноида шудааст ки дар оянда барои кабудизоркунии шаҳр дастрас карда мешавад. гузориши Далери Бозор ва Шоҳҳусайн Солиев.
در باغ خوجگی یوریرسان نمونوی حفظ طبیعت شعبه حفظ محیط زیست در شهر پنجکن که 6 گکتار و 69 سوتیق مساحت دارد، نزدیک 60,000 نهال سویافکن و همیشه سبز نگهبین و پرورش کرده می شوند. این حال در اینجا نهالان نوع صده، سسنا، پاولونیا، مجنونبیت، کشتن و نمودهای زیادی نهال صنوبر همچنین گل صدبر نگهداری کرده می شوند. این خوجگی یوریرسان و نهالان آن به خاطر تطبیق برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 که آن با مقصد عملی نمودن چهاربینی ها در سمت شناندن درخت و بوته‌ها در شهر و ناحیه‌های جمهوری تهیه گردیده و کاهش دادن گازهای گلخانه‌ای، برقرارسازی حالت اکولوژی هوای اتمسفر، نگهداری استوار توازن طبیعی، مطابق شوی بر روندهای تغییریابی اقلیم و غیره نگرانیده شده است. همگی 3 سال پیش بنیاد شده نهالان پرورش یافته در موسم نوبتی شناندن نهالان برای آبادانی و کبودیزارکنی شهر و دهات پنجکن دسترس کرده می شوند. امروز جهت اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره برنامه دولتی کبودیزارکنی برای دوره سال 2040 در باغ نمونوی طبیعت شهر پنجکن معرکه شناندن کوچک‌های نهال‌های آرایشی و سویافکن رفته ایستاده است. امروز از طرف کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان 5 نمود نهال‌های آرایشی و سویافکن که شماره عمومیشان 25,000 بخ میباشند دسترس کرده شده است و از طرف کارمندان شعبه نهال‌های دسترس کرده شده و پرگی شنونده شده ایستاده است. زیاد نمودن چنین خوجگی‌های یوریرسان با پرورش نهالان گوناگون امکان می‌دهد تا به هدف‌های گذاشته شده در برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 که شناندن 2 میلیارد نهالان گوناگون را پیش‌بینی نموده است. دست یافت و متخصصان شعبه حفظ محیط زیست در شهر پنجکن نیت دارند که فعالیت خود را بهتر کرده سال از سال پرورش نهال‌ها را زیاد نموده در سرسبز نمودن یک گوشه وطن و همین گونه بهتر گرداندن وضع اکولوژی سهم خود را گذارند. دلیری بازار، شاه حسین صالح، شهر پنجکن، اخبار. در شهر دوشنبه اقدام اکولوژی گذرانیده شد که در آن کارمندان ساحه‌های مختلف پایتخت فعالانه شرکت ورزیدند. گزارشی نوبتی در این خصوص. با مقصد تازه و آزاده نگاه داشتن محیط زیست، بلند برداشتن سطح معرفت اکولوژی ساکنان، پیوسته از جانب ساختارهای مربوطه ساحوی عکس اکولوژی گذرانیده می شود. در اینجا جمع آمدیم به خاطر تازه و آزاده نگاه داشتن پایتخت وطن عزیز خود. تازگی خود یک گرای سلامتی است. همه وقت کوشش میکنیم که برای آبادی وطن سهم خود را گذاریم. کارمندان ساختارهای دخلدار در یکجایی با مقامات زیرساختاری آن در عکس اکولوژی با حس بلندی و تندرستی فعالانه اشتراک نمودند. ما کارمندان ریاست تندرستی و جوانان فعال ناحیه سینا با یک حس و تندرستی در تازه نمودن کوچه و خیابان‌ها، کانال و جویبارها و گرد و اطراف شهر دوشنبه در عکس تازگی حصه خود را گذاشته ایستاده‌ایم. هدف از برگزاری این اقدام تقویت کارهای آبادانی، تازه نمودن کوچه و خیابان‌های شهر با طلبات سانیتری و اکولوژی جوابگو نمودن و تأمین بهداشت محیط زیست در شهر دوشنبه ارزیابی کرده شد. در ناحیه رشت آبیاری زمین‌های بکارخوابیده ادامه دارد. امسال با انجام تدبیرهای ضروری در محله یرخیچی بولو 100 گکتار زمین به گردش کشاورزی درآورده می شود. گزارش ایدیگولی محمود از ناحیه رشت. برنامه از خودکنی و آبیاری زمین‌های بکارخوابیده ناحیه رشت اساساً با مقصد رشد ساحه کشاورزی و افزایش استحصال محصولات روانه شده است. این است که بنیاد کانال یرخیچی بالای جماعت دهاتی هایی به مسافه 7 کیلومتر در پرتو نشاندادهای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری با نظرداشت افزایش اهالی مملکت و برنامه از خودکنی زمین‌های نوی کشاورزی از حساب مبلغ‌های اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تطبیق شده ایستاده است.
در موضع یرخیچ بالای جماعت دهاتی های ساختمان کانال برای بنیاد نمودن زیاده از 100 گکتار ادامه داشته در صورتی با استفاده دادن انشاءات میدان کشت زراعت‌های کشاورزی باز هم افزایش می‌یابد. سربند کانال یرخیچ بالا از سطح بحر در بلندی قریب 2000 متر جایگیر بوده. منبع دریای کوهی از روی حسابات کارشناسان ساحه با استفاده دادن انشاءات می‌تواند که در موسم آبیاری زراعت‌های کشاورزی بیش از 150 گکتار زمین‌های تشنه‌لب را با آب پالیزی تامین نماید. بنیاد انشاءات آبرسانی از روی نقشه فرمایشگر جریان داشته. کارهای ساختمان و وصلگری را کارگران مؤسسه دولتی نظارت حالت ملارتیوی زمین‌ها و استفاده آب از روی لایحه وابسته به شرایط محل اجرا نموده ایستادند تا انشاءات حیاتاً مهم خواجگی خلق در مهلت پیش بینی شده با صفت بلند انجام داده شود. در مسیر ساختمان کانال آبرسانی 1 کیلومتری آن با قبرهای حجمشان 286 وصل و نصب گردیده 5 کیلومتر و 830 متری باقی مانده انشاءات طریق کشاده بنیاد کرده می شوند. لایحه کانال یرخیچ بالا از 2 قسمت عبارت بوده. در نوبت اول 40 گکتار زمین بیکار خوابیده در موضع توراتالی بالا آبیاری کرده می شود. بعداً با انجام کارهای ساختمانی قسمت دوم کانال برای آبیاری نمودن 60 گکتار زمین بیکار خوابیده انجام داده می شوند. از روی نقشه پیش بینی شده ساختمان انشاءات آبرسانی تا آخر سال جاری پوره به استفاده داده می شود که با استفاده دادن آن می تواند به افزایش میدان کشت و محصولات کشاورزی تامین جایهای نوی کاری در شرایط منطقه های کوهستان مساعدت نماید. ایدیگل محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. میاندگان گرامی، نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. با شما زندگی آباد و آسایش‌تر را تمنا داریم. سلامت باشید. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 4 апрели соли 2025 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу ҳавошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда шабона дар ноҳияҳои алоҳида боришоти сусти борон ба амал омада рӯзона ҳавои бебориш дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм, рӯзона 10-15 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят шабона 10-15 дараҷа хунук, рӯзона 3-8 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар доманакӯҳо шабона 6-11 дараҷа гарм, рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад шабона 5 дараҷа гарм, рӯзона 11-16 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 9-14 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 5-10 дараҷа гарм, рӯзона 17-22 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво шабона 12-14 дараҷа гарм, рӯзона 25-27 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби хушу болидаро таманно дорем. хайр, саломат бошед.